kujja tutuusa awazibu ate nimwe abakopakopa embeera ediba mu bazungu mwayendo anti olayira nga oli kujaba nimwino ndi mu bulungi mu bulamu ni mukufa bwekyalinga ayo mbegane na kudino iwofa bintu byo olega aliko bati so bano gukyogwa yakola atuviira awo tugosobola okugabana mbegano oidino iPhone empya kadino iPhone empya kedda kamera isatu inu nemiyanda nga nediri kubuti anti buti nediri ku ngebayo omusada omuzungu mulala nga atambula n'imwine nga atambula n'imwine alina kamera bubajja bali codinga abantu bayiwe kungudo je wanse kumadi bali coding oli mwedina ali ekifo abantu yebachakalira ku Sunday kiri kumadi nga batukeyo nga batandika okulikodinga abantu abali awo nga bora abendagana bali wala omwami n'omukyala nga baida batuukirira ife tuteyima okumbali tuli kulingirira akoba ati muna ono mwanyi ko doli muna mawulire obangayo oleka na ndibitoyire wabi kitufu ati ono ni mwino oba mwana ko ya ono people work mpanga ile nayi era tukola tuti twafuluma muku twadigidamu yakakasa yabuza ati okakasanga akwenda ida ono asobola okutawo n'omukono bakola bamutemako nti ate iwe ati nziri bontola ku omuntu wakiri mala gafa ayenga tibaire munsi muzira munangono ati ati mbegano bantu bedwa nkumya iPhone eno yoli kubona yeyo eba kamera imaka inuma isatu ndia kama muntu ende munwe indi isatu akwati mpegano eno yoli kubona tulijigaba leji wakati egula ekainamba ekyurongero kibanda kibanda ati eno yobona tulijigaba aye olino kubaako nekyo tukolera metu ajikuwa omukyala ati yeri waku ati eno jekebede ati eno yene nganda jegomba ira ati lero no tusokola ki okujifuna ati kastoikiriza munango ono gwembise naye yakunwegera mu ku eddakiika nambirira eddakiika ngakuli kulusayo olwa aliyo kwa butiko kogunwa ali nununda ife eddakiika kasewayo nga okola ki ngotwala ngola ko bati ati nsobola me wano eriyo muzungu atanununtika muli mulobonanga makamaka abasaba ife tubola ayo muna abazungu baje wala abantu babalemerako muna makamaka nga ngomukazi aikiriza ngomusada ako bati be tekida asoboka otageza kuikiriza ko nti muna isibweno najenda ira najikusaba aye akasende kalema mpegano nga bwe ndifone yobwerere leka banu nununte ku lusaya lune dakiika ndala mezira kyaja akolawo omusada olw'obwavu buno nga yegumya ati kale banununte olusaya omukazi ya nununse olusaya lwole nga tali kwenda lulekula n'eddakiika ng'ebise nawo bajiira okuvaawo omusada yakoba ati anze munaye ndikwerira waka bw'obanga osoboire okola ekyo nga ndiwo ekitegeeza byokola nga nzirawo bingi omukazi esimu yasoboire okugiwangula yakuba ati yakuba endulu nibakazi baine bamusanukiraku bakuba ati mama niwo ati nibwe yandiko byate muswike wokunze wakiri omala gakola ki gaja so okwawukana kwabairaawo ng'omusaba aliko bati tesobola kuguminkiriza iwe bakunununta batya nga ndibona ola yakuba ati ayi tusose tegeragana so n'obuzibu bw'abaire ajiriku era bukyere mwebala okuweereza mutoki nkale nenda nkobere enkoko ezira kyetusinga kuba yesooka akonkona ekintu yabona kyenaamira otyo ekintu ekikulu kyene kyalaza omusaadha obunafu bwe olw'okubanga tiyeesobola omukazi asobola okukola kyona kyona kyabayenzi n'omukazi yena yalaga omusaadha nti olw'obunafu olw'obuteesobola mu bwavu bwe asobola okumukolera ku kyona kyona kyabayenzi bati yamusabye okoti kusaba kumanirira mulwanyize enemerera awo bwene mbone ng'oli kunuuna omuntu wange bwene zenda bwe nga bamuli ku lusaye eddakiika nambirira
ajafuna iPhone 15 baba batwaire ki kabolo mere iPhone ye omusaadde aje yepimira ekiro gy'asobola awazira ekyo bajja kuzaananga ng'ali kubona omusana n'obuyima mukwebala okuweereza wangi papa yesebo omunywanyi kyolese muko kyali ku mwidinde mu myaka mingi era kyabaire mwidinde eyo ku maadi wansi omuna mpirigiro muyaliwo ani mpirigiro wali munamawulire sitole gyenja okuwayira abawulire soji eri one opposite main street primary school yamuzaala muno omwana abazungu abo bagolola wano n'omwana oyo bamuhiriza nze ndi munamawulire embiidhi olwemba lwatabazinga lwensinga kwenda lwanisa bwavu ndwayina butamana otyo oyo omusaadde agume ngole bwe yaguma ole yaguma paka leero akalibu bafunamu paka leero akalibu hello banange mwe baletuweereza ekale ninze mukwano gwe mwidu wa Allah kujisa Yusufu ni wanambale ye omwiru wa Allah mwe bale kuola kuo tulaye tubambanga agafuba mukasana bude sana tugaliga bwika buli otyo no mubaka weru yeno nenda okobera mulwanyi abakazi batukova nti abawo nga ali awoli ayempera noyo olwesente n'omusadda yayikiriza so omusadda niwo wabaire mu nsobi wandidemeire wole ko mukazi oba bamutwale mwedu wa alabai ole yabaire ali kwenda atwala era tiyatwaire yanununse ku yakomao halo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaikum salam wa rahmatullahi masrubu masrubu original mwene gwenga town council yes seba omusoga akoba tuwulire tanke ekirengagu bwoleka ntugana oyo batanke kwonka kutanka kuti batwale isimu bakozese bombi bali ku isimu iraleri kiva mwindiro nze ndi side ya mukazi woboziba kintu kirekerabe kiri kwida makamuleki kale halo mumpasi wanje akata bagana bange bamukwa dange bagana bange bana entanke ndono magali pa ali kwongereza mu lwanyi olusoga toluidi oluyaka mubato ka kuyo omwana no wa mukisa okanga mukazi ya mutabiye ifaba ifakoleka na muntu be yakoba ati toko bawo ndibe olwese mwatukao inzeri atane kutegereza bakole eno yakoleka nawe yakusibira munumba yajja kuba bakalangwa kwa yaira ndi kutegereza bakazi bawo munesente bagya bubi eno mukwana bakoma amakalo akukomera obana ayemiri mali wala nchitufu olwekyo olwesente omusajja agume obwavu kibi wetalwana masajja pulogome kulya okay makonda amakomere obwavu bwo bukulu moyogera n'oluganda bali kutesa